kuno-oyili abanye bazi kangcono abagcobayo emabandleni ngoba kusekumfanekiso ka-oyili, kodwa kuno-oyili mani esizowumemezela kule ndawo ukuba ungazi ukuthi yadlala mawufike lana. Lo oyili mfundisi udonsa ugcobo bese udonsa izimpi, konke kuyadonseka. Lo oyili unamandla kakhulu kuno-oyili esiwaziyo, u-oyili wasekhaya othi masewehlile wehle ushaye inkazimulo. Ngamanye amazwi lo oyili uletha nomsindo empilweni yakho uze sengathi kuyaxokozela nje. Wayikoxoza kangaka empilweni yami, ngiyahlupheka, nginey'ngane ey'hluphayo. Ugcobo nalo oyili, lo oyili-ke iyodwa into othulisa ngayo umsindo kuyo ukuthi sondele endaweni. Davide ngumuntu wehistory yomthandazo. Ifubala usuku 365 days Davide bethandaza 3 times a day. Ngamanye amazwi beyi-understanda ukuba lento yento zontathu engingene kuzo ziletha izinto okudingakala kimi ukuthi mangihlale ngisemthandazweni, ngisetabeni kaJehova. Yilokho sikuzele ukuba ungakuyeki ukuthandaza, ungakuyeki ngoba ibhala nje mangaba ihwilbhalo uyithatha lapha ungasayi-oyili, ungasayigrisi, uyizwa mothi yayiqhuba uyizwe seyibanga umsindo kakhulu. Why manje yaba nomsindo? No. Isidinga ugrisa, isidinga ukugriswa, isidinga u-oyile. Ngamanye amazwi izinto masezihlasela usudinga ugrisi, usudinga u-oyile. Ngamanye amazwi ugcobo lwakho maselifadalala usudinga ugrisi, usudinga u-oyile.